كردستان يك پرچيا قامشلو حلبچيا إيرو ديلان مزنا دهولو كماچيا كردستان يك ولاتا روج آواز روج هلاتا جودي بگهت فراتا بيك دراو باجيا كردستان يك پرچيا اندام کومیتا ریوبر یا یکیتیا نویسکارن کردستان سوریا و امین سریویا اندام دسته مافین مروفان مافا جسالا 1977 و دست به نویساندنه کریا نویسکار و هلبستوان کرد تورچین رشوانی دسالا 1958 دا لباجار قامشلو جدایک بویا ناوی وی رسن حسن عز الدین شیخ موسی خوندنا خویا آمادهی و ناوندی لدبستان باجار قامشلو قداند و پاش بر خدا زانینگاه شامه و لور لکولیجا ویجیان بش جیوگرافی خوند از شوم زانگویا شامه جلی مخابن من دوباره تمام نکریه صدا من هبون دوی چارچوفه ده از بوم کارمند ناو الجهه دولت سوری ده 33 سالم کار کریه تورچین رشوانی به هر دو زمان کردی و عربی دنویسا و جسال 1977 و دست به نویساندنه کریا به تایبت هلبست نویسینم و از شانو دنویساند و مچی کرتا چیروک جی دنویساند و برهمن مجیتت هنه از داویب تمام کم چوا از فێری زمانê Kurdî bûm. Salekê hunermend Salah Resûd hat cem xwest got kasêtekê çêke lê nizanî bi got Kurdî bixwîne. Ez jî bi Kurdî nizanî bixwend lê bi zimanê Frensî min dixwend. Pêra pêra min dî golo xweş e rabû min got divê ez xwe bi fêrî zimanê Kurdî bikim. û pêra pêra divê çarşeve min xwe fêrî zimanê Kurdî kir xwe bixwe. Yani tu kesî alîkarî bi mir nekir و زمان کردی افسر کتم و از بوم آنا نویسکار نویسکار یکتیا نویسکار کردستان سوریا ده و بدست پیکر د سال 1977 وادا دوی دمیده بدست به هلبست کرد و باش شو برهمن چاپ کرن برهمن نویسکار کرد تورچین رشوانی جی اون دیوانک هلبست بناوه لیلاز پرتوککا کورتاچیروکان بناوه دیمانکنو پرتوککا لیکولین بزمان عربی بناوه جگرخوین شاعر القرن العشرين إلى أين پرتوککا لیکولین بزمان عربی بناوه اومریان تاریخ و جغرافیا سرباری 14 دیوان نوین هلبسته کوهین نهاد نچاپ کرن جوان جی دیوانا خانمامن فنر و دیوانا سرهلدان هر وها پرتوکک بناوه گوتنن لسر کردان کو اوجی هین نهات یا چاپ کرن دوی دمه دجی از آنا لیخونین ددکم بناوه بعربی اوجی اقوال عن الاكراد يعني قوتن لسر كردات چه کس سر کردات چه قوتي مداني چه داليه چپ ده چه داليه راست ده چه داليه نفشيه ده چه داليه خشيه ده اما كن وقت نمونه ومجد مدنویسان ده تمام نکرید نویسکار کرد دوار شانوی دجی نویستیا و چندین گوتار دروژنامه و مالپر و گوارن کردی دا مینا روژنامه کردستان گوارا پینوس آزاد بلاف کرنا و شفبویرکن هلبستی لتلتمر دربیسی عامود و قامشلو لدار خستنا هر وها خولن فیر کرنا زمان کردی پیشکش کرنا و جسالا 1985 تا سالا 1989 لقامشلو بویا سروک کوما نوجین یا فلکلوری گلک هنرمندان جی پارا خوش هلبستی وی برنا و با آواز کرنا و ستراندنا جوان جی هنرمند صلاح رسول فرید زیدان بها شیخو رونی جزراوی ریزان اوسی عدنان سعید هنرمند حسن یوسف دداوی دجی نویسکار و هلبزوان کرد تورچین رشوانی بحثا ویجه کردی و نویساندنه دکا و دبیجک و درفت لپیشیا نویساندنه بکردی و بویا و نویساندن پیش کتیا ویجه کردی جی
دما كم ودما ايرو دروجا ايرو دي روجه ده جداهيك هي ئاستەنگی بەرێ هەبوون گەلێکا بە کوردی نزانی و بنویسە گەرەکە ترسان نەوێری بوون ئانا نویساندنا کوردی بێتر بسەر کەتیە دەرفەت ژێر هاتیە پێشتر دچێ و دلیل ینی جێ بەرهەمە دەرین ژوێ ناگۆن و گەلک کتێب پرتۆکێ کوردی چێبوونە وەکە پرتۆخانە کوردی چێبوویە ev çi hatî ji pêşketina zimanê Kurdî çêdibe û ez bi hêvî me di pêşerojê de wehîn pêşkeve mexabin tiştin hene yanî astengî tê hene lê ew astengî di pêşerojê de di ber wêjeya Kurdî de biherife inşallah.